بیورکی دوستان عزیز نگاه کنید. دیدید حال برادر تاجیک ما برادری که خور التماس بگه ساعت 18:00 با وقت تاجیکستان با وقت مسکو ساعت چند میشه 13:00 ویدیو میبرویا 18:00 با وقت تاجیکستان 13:00 با وقت مسکو ویدیو میبرویا التماس دستگیری کنین عذابی را ببینین مرد 300 کیلو مراجعت مادرش یک چیز دیگه به شما میمونم ببینین صحبت رو بعد صمیمی دوام میتیم نگاه کنین اینا دوستان عزیز باز ویدیو شو نگاه انا همین نوار که این حال در اینجا دیسن اینا پرش این اینجا دا 18:00 اینا با وقت تاجیکستان با وقت مسکو ساعت 14 وای 16:00 میشه 4:00 ساعت 4:00 هوی میشه التماس دوستان عزیز ما با دیداربینی انم برادر عزیز رفتیم همه کسا بدروین اولا خوش آمدین همه کسا اومدی بهار بهر یک شما مبارک باد میگم این آواز یک طبیعت خوب به هر یک شما پیشنهاد میکنم ببینید شکفتن گل تاجیکی درختان همه به هر یک شما از ما گپ میزنم لک یک چیز میگم دوستان عزیز هزار رحمت برای دستگیریتون نفرانی را که ما برنامه میکنم دستگیری خوب میکنین بهترین میشوه و بسیار نفرات یک چیز ما حیرانم که میگن که رحیم برای تو چی لایک میتربی بعد کامنتر در دیگه کسی نوشته که رحیم ای لایک پول زور کار میکنه دوستان عزیز ما پول زور کار کنم بعضی تا نمیفره دوستان عزیز که با ما برم بسیارتر دیگه رودام را یوردن کنم برای یک نوحیه با یک نوحیه دیگه رفتن بنزین پولی در کره رسخا در کره به همین خاطر دوستان عزیز بعد به کدام خاطر ما ویدیو در کره افیر سر میتم که وضعیت همه را میبینم به نهایت بزه دوستان عزیز والله قسم همه آدم فرخوری را که من رفتم دیدم اکای بابا جان حالش به حد بد بود ایرا بینین حال ایرا بی باشکم راه میگرده شما ویدیو را تماشا کنید بعد خلاصه تو برورین دوستان عزیز که همه آدم چه خیلی اینا حاج ما میمونم باشکم راه گشتن شنه اینا شما تماشا کنید دوستان عزیز اینا نگاه ای اولش میمونم اینا ایرا بینین دیدین دوستان عزیز اینا ساعت 8:06 تاجیکستان 8 مسکو ویدیو خوبی میشه التماس بدرین یک دستگیری کنین ساعت 8:00 مسکو ویدیو خوبی میشه اینا ببینین دوستان عزیز یک چیز از به هر یک شما معلومات بتم که میخواد که نه هر فش هر یک درخت هر یک گل بوی بهار بوی الاف همه چی دوستان عزیز اینا نوروش التماس همه کسا میدرویم یا لایک را میزنیم ویدیو دست کسانی که نمیفهمن این خیلی کانال ما میدروی بسیار میگن که لایک چه خیلی میزنی این خیلی کانال ما میدروی ویدیو هی میشه اینا بالا دا ویدیو دا میجی پریمیر دا موندگی نظری تلخدمت رفتیسه تاجدا نمیای اینا میدروی مکای بابا جان 8 کس لایک مونده هزار رحمت کلان انا تماشا میکنیم گلوی تاجیکستان وقت دارین یک کمتر تماشا کنین راحت کنین از منظره تاجیکستان از انمی بوی بهار نت انمی ایرا بینین اینا بوی بهار دوستان عزیز الکی میدونم که بسیار در مسکو این می نمیدونه که بهار کی میاد بهار کی میره و اونای زندگی را او برام میگن همه وقت عذاب درد دوستان عزیز لیکن نگاه کنه که سبزه در زمین بر اومده گندم رویده همه چیز است اینا درختون بوی بهار میکنن همه کسی لایک بزنین اینا دوستان عزیز اینا دیدین دوستان عزیز اینا راهی که رفته سه راه فرخور ما در جماعت زفر در نوحیه فرخور قرار داریم دوستان عزیز اینا همه گلگیو های دوستان عزیز انا اینجا منزل استقامتی ما اینای مکتبی را که میبینین ما اینای مکتب تمام کردگیم ختم کننده اینای مکتب دوستان عزیز همه کسا هزار رحمت کردن لایک همونن این همه به خاطر شما دوستان عزیز که بینن راحت برای نه ان شاء الله بهتری میشه لیک التماس دستگیری کنین از برای الله بهترین میشه و ما باوری کامل دارم که هر یک کدام تو دستگیری میکنی برای که این برادر ما اکای بابا جان مر وقتی که رفتم مادرش مایل همه مادرش گریه کرد همه مادر جان عزیز گنده دلم بزیب شد که 300 کیلو وزن داشته ایرا ببینید دوستان عزیز همین یک چیز دیگه خاطر رسان کنم که بسیار کس گفت که ما ای شهر
якутия гуфт соатҳо туғрӣ намегирад, ба ҳамин хотир видеора гуфт соати 5 ё 6 тоҷикистон сар бутем. дӯстони азиз, видеора ма соати 18:00 ба вақти тоҷикистон, ба вақти Москва соати 16:00 мешавад. ҳамин соат сар бутем ҳаматонда иншааллоҳ ки тамошо қулай ҳаста. илтимос ҳамин чиза ман мехоҳам аз шумо бифаҳмам ки видеора сари вақт шумо тамошо карда бутонед. ҳамин соати 18 тоҷикистон монем, 16 Москва мешавад. ҳамат иншааллоҳ успед мекунед тамошо карданда. алҳамдулиллоҳ. куя фикртона нависен дӯстони азиз. ина чира барои шумо ишон бутам ки шумо ҳаловат барен. машалло, чира ишон бутам дӯстони азиз. ина нигоҳ кунед. соати 18:00 иншааллоҳ созай. ҳама каса ку касе розия лайкира бизана. соати 18:00 тоҷикистон ба вақти Москва соати 16:00 мешавад. бале дӯстони азиз, ҳамиру сар мешава, ҳамиру сар мешава. инеҷа да гумша маймун аҳмадхон мадлоева. гумша маймун беҳтарин сухана гуфта якаҷони ма. азо раҳмати калон худованд умри дароз буда якаҷон. неки фило қадар хуб нестаем. мактаби рақами 7 ҳазор раҳмат касоне ки лайка заден. ҳар як кадому дӯстони азиз ҳамин будро дар комментария як таба нависе, я лайка биза. и дӯстони азиз ба фоидаи ман ҳамаса бисёртар барои фоидаи и мардакое ки видео ҳуй мешавад, топ да мезанаву дастгирӣ хубуш мекунанд. дигар давлатҳо ҳам иншааллоҳ тамошо мекунанд дӯстони азиз. ин ҳамаш барои дастгирии якдигари мои бародарони азиз. ҳамат медонам ки барои зиндагӣ дар Федератсияи Россия ман ҳамин корам барои зиндагӣ мекунам ки контрпросмотрон зур шава, мардум дастгирӣ кунанд, ман зиндагим пеш барава. ба воситаи зиндагӣ ман пеш рафтан бо як аз дигарам соҳиби нон мешавад дӯстони азиз. ман беғаз аи ҳоло аи корам ягон ҷои дигар даромад надорам. дар хона 5-6 нафар мара интизора ки ами дар хона чӣ меёра хӯрданӣ. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дар Москва 10 кас як каса нигоҳ мекунад, кор мекунад, дар амҷа ҳам кори ман ҳамин дӯстони азиз. шумо бояд марам дарк кунед. ба худо қасам ман ҳар якадомша картаи хичам мемонам, дастгирӣ дар хичон мешаванд дӯстони азиз. шумо бояд ин чиза дарк кунед. ҳама барои зиндагиш кор мекунанд. ман мефаҳмам бисёриёт мегӯянд лайк металби, лайки хел мекунӣ. хай чӣ кор кунам дӯстони азиз? чӣ хеле ки ту дар Москваи мера дар як ҷо азоб мекашӣ, кор мекунӣ, бисёр нафарҳо туро таҳқир мекунанд, гап мезананд. ин кори ҳастай ту кунӣ, не ки ту барои чӣ? барои зану кӯдак, барои фарзандо, барои падару модар мекунӣ ку. ман ҳамин хеле макаҷон, ман ба ҳеҷ қари дар Тоҷикистонам азобо ҳамин ки пасарата мекунам. як чизи хуб пешниҳод кунам, шумо дастгирӣ кунед, лайк монед. ҳамин кори ман результати шон бутава, ман соҳиби як бурда ноншам бародаро. ба худо қасам ҳамамон барои ҳамин дӯстони азиз ҳеҷ вақт ба якдигар зид нашем. беҳтарин чиз ҳамин ки дастгирӣ кунем. ба худо просто хай ман ҳози корма партум як ҷо бурам марди кор кунам, бо видео мемона намешавад дӯстони азиз. просто як чиза акаҷоно, ҳама ҳамин сарҷам шем, ҳама сарҷам шем, ҳамин лайк, ҳамин чиз. охи ман дӯстони азиз фаҳмам ки ман як фоҳишагира сёнка кардесам, мегӯм майлаш, охи майлаш. шумо ҳақ доред ки дизлайк монед, мара ақурат кунед. як кори кардесам ки дар ҷамъият фоида меёрад. дар ҳамун одамоеро ки мебинен, валлоҳи қасам ҳамун бисёрта хеш табортай, наздиктай аҳолша ту медонед дӯстони азиз. ман чӣ кор кунам? марам зурум омада. ба ҳамун хотир ман мегӯм ки шумо инем хел видеое ки ман мемонам, ина каналда ина нигоҳ кун. исми момаҷон инем хелина каналда мемонам, Раҳим продакшн медроен. ай шумо инем қадар хоҳиш ина видео премер дай, та ина видеода нигоҳ кунед. аҳволи бачам мара касали дил кард. ина модара бинен гирьяша. ба худо навора тамошо кун, ҳамин маъқул нашава. бугӯ ки Раҳим ту намешунанӣ ёд намодай. 17 кас лайк мон, нахоҳ 133 кас 17 нафар лайк мона. худованд нигаҳбонтон боша. ҳама дастгирӣ мекунем барои якдигар, барои хай чӣ хел бун дӯстони азиз. шояд ки бисёр нафарҳо ки азоб кашидагианд мара дарк мекунанд, дар ғарибӣ азоб кашидагианд, медонанд ки меҳнат чия, кор чия дӯстони азиз. ина ҳамин чизани хеле мегирифтем, мо мехӯрдем. ина қоқу нигоҳ кунед, ира хеле мегирифтем дӯстони азиз, баъд хел мекардем. ина дар молчорин мерафтем. ина бисёр рафт. ини тари гали банша мегирифтем, мехӯрдем, мега ки шикамдарда фоида дорад. ина ҳама каса дӯстони азизи ҳар як чизе ки буд барои шумо буд. ина як бори дигар гили дарахтора тамошо кунед, дастгирӣ кунед, иншааллоҳ беҳтарин чиз мешава. ина
دیدین دوستان عزیز بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهار نو مبارک باد. آخرش از زور گفتم ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک. ای دوستان عزیز خداوند نگهبانتان باشه. این همه به خاطر شما بود. التماس چخیلی که شما در مسکو عذاب میکشین، ما هم در اینجا کار میکنیم، مهنت میکنیم برای دستگیری هر یک کدام ما دوستان عزیز. هر کدام ما فقط یک چیز دوستان عزیز که همین نوار که از ما موندم اکای بابا جون احوال به نهایت بعد ساعت 18:00 با وقت تاجیکستان با وقت مسکو ساعت 16:00 ویدیو هوی میشوه. التماس بدروین تو هم چوغوت همه دوستاتون در روی کنه که لایک بزنن، دستگیری کنن، دیگر رو بینن دوستان عزیز. بسیار نفرها ای کانال ما ابونه شدگی نیستن، نمیبینن. اینا نگاه کنین. هوپا اینا 27 تا لایک شده کانال رحیم پردا. اینم خیلی کانال ما دا میدروی برای ویدیو را نیفتن از ما میگم. اینم خیلی میاینا بالا دزنا کدیدی اینم جدا اینا ویدیو دا میجقی ویدیو دا جقیدی اینا پریمیر رفته سایز ریتیل تای حمیده اینا که بابا جون استودگی اینم دا بالاش دا میجقی جقیدی. بعد جقیدن اینم خیلی لایک اینم خیلی لایک های میجقیش سفید میشه. 27 لایک میبینی جدا کنوک نپومینت میجقی. وقتی که جقیدی همین نپومینت برای چی؟ وقتی که همین را جقیدی ویدیو سرچیت دا اتوماتیک سابشن میاد که همین ویدیو هوی شده که ایود میبره کورده یگون چیز برای خاطر لایک میجقی. این خیلی کانال دا 500 سم میکنی. این سر خدیدین اینجا 500 سرچ میکنی بهتری میشه. همین دوستان عزیز کسی که مرا قدر میکنم میخواد که هم خیلی ویدیو بسیار شوه التماس یک دستگیری کنین. ما همه چیز ابو برای شما پیشنهاد میکنم. الله نگهبانتون باشه. ما یگان گای پس بلند زده باشم عذر زیاد بخشش هر یک کدام شما میپرسم. ما علاش ما طلبنده ما گدانه که شما دستگیری کنین ان شاء الله این دستگیریتون ای طلبندگی ما گداگی ما فرد روز قیامت دستگیری شما میشه. باوری کامل دارم هر یک کاری میکنیم از برای الله میکنیم دستگیری شما را میبینیم. هر یک کدام بدر همین ویدیو دا یا لایک یک کامنتار یا بذار ماشاءالله بهترین میشه. ای که میدره ویدیو به معنی را تماشا میکنیم این خوبتر بهتره. باوری کامل دارم. خداوند نگهبان هر یک ما و شما تو بازدید ساعت 18:00 ما همه شما را اجازه میکنم در افیری انمی ویدیوی اکای بابا جون. اینا خدا نگهبانتون دوستان عزیز.